俄罗斯空降部队攻击乌克兰首都基辅，美国 CNN 记者近距离的采访现场，拢是庆声。The Russian forces, you can tell they're Russian. I've spoken to them already. You can tell they're Russian. They've got that orange and black band to identify them as Russian forces. 俄罗斯24号开始全面侵略，自北边、东边、南边甲乌克兰围起来。这是二战了后，俄罗斯对欧陆国家发动上大的攻击行动，已经攻下包括乌克兰在座机场总共83个设施。Всего в результате ударов российских вооруженных сил выведено из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты 2 Су-27, 2 Су-24, 1 вертолет и 4 ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар» вооруженных сил Украины. 俄罗斯国防部公布战绩，各项目标拢总达成啊！尤其2014年俄罗斯合并克里米亚了后，乌克兰切断运河沿线淡水供应。这摆攻击乌克兰，俄罗斯国恢复运河供水，解决克里米亚的科幻问题。目前俄罗斯的军队锁定乌克兰5个城市来攻击，至少10个地点捌发生规模无同的爆炸。来看其中一个地点哈尔科夫，原本是乌克兰第2大城，不过在战争了后变作安尼。那失去重要城市，乌克兰总统府嘛证实切尔诺比核电厂嘛由俄罗斯的军队控制。На жаль, вимушений повідомити, що станом на зараз Чорнобильська зона ДАЗ, так звана зона відчуження, і всі об'єкти Чорнобильської АЕС взяті під контроль російськими збройними угрупованнями. Жертв та постраждалих за даними. 美国白宫阁接到情报，俄罗斯军队把切尔诺比核电厂的工作人员抓起来做人质。This unlawful and dangerous hostage taking, which could upend the routine civil service efforts required to maintain and protect the nuclear waste facilities, is obviously incredibly alarming and greatly concerning. We condemn it and we request their release. 阁有消息指出，拍到核废料储存设备有关辐射达增加的传闻嘛一直出现。俄罗斯想要透过控制核电厂来恐吓北约，甚至有美国媒体估算，乌克兰首都基辅可能在96点钟内互控制，领导该战会在1礼拜内倒台。乌克兰和俄罗斯的战争继续的扩大，国际局势嘛对咧变化。你加入华视新闻 YouTube 频道了吗？赶快订阅，开启小铃铛，跟我一起看新闻。